cenjeni obiskovalci in obiskovalci dogodka, navijači Gorica, tako so Kristo, Mihael, posamezni, prosimo, da so zelo srečni na navijajo. Pelje proti napad Gorice, razrečena sedaj Olimpijina obramba. Vključuje se v napad domačih tudi Curk, predložek Curka, Dafe mimo gola. Savić v bloku pred Curkom, Saviću se je vztrajnost izplačala oziroma obrestovala. Oduva, 0:1, vodi Olimpija. 10. minuta v drugem polčasu, Neten Oduva je bil sam kot duh pred vrati Gorice in takšne priložnosti ni zapravil. Oduva vteka, hiter je Oduva, tudi spreten, preigrava sedaj Neten Oduva, pripravil je strel, do katerega je prišel Apau. V drugih delih je dobila le 3 gole, a samo enega na gostovanjih, pa še to proti Ankaranu Hrvatinom, ki je v Dravogradu zmagala s 3:1, sedaj pa je v novi priložnosti, ki pa jo je zapravil. Oduva se je odločil za strel in izkazal se je Januš Štrukelj. Olimpija je prišla torej še do druge zmage. Ma ne, odigrali smo konkretno tekmo, samo ne smemo narediti take napake, ker smo dobili gol, ker smo imeli žogo, duel, treba drugače rešiti. Olimpija je normalno izkoristila to šanso, da takrat smo dobro kontrolirali tekmo, se zaprli smo dobro med prostore in nam niso dosti naredili. Zdaj normalno, da so imeli večjo posest žoge, kar smo tudi vedeli. Na koncu smo probali malo reagirati, da bi pritisnili, bili smo imeli nekaj pol priložnosti. Lahko bi se izteklo drugače, mogoče nekaj več smo se ne zaslužili, ampak tako je, nogomet, ne smeš delati takih napak, to je bistveno. Zadovoljan sam i s 3 točke, ali zadovoljan sam i s cijelom utakmicom. Dečki su bili od prve minute čvrsti, spremni odgovoriti na ove uvjete, na protivnika i mislim da smo potpuno zasluženo pobijedili i čestitam im stvarno da praktički nismo dopustili da stvore jednu šansu, uvjeti nisu jednostavni, oni su ozbiljna momčad i mislim da smo danas bili puno ozbiljniji, puno čvršći, spremni za fajt od samog starta i na kraju smo imali dosta šansi da se ne dovedemo u malo nervoznu završnicu, ali na kraju jako sam zadovoljan.